entasupa olosho le maa airoroki ntae pookin tewueji nigira aasujie yiok toonkauntini pookin amu kiyiolou taata ajo nkauntini aja itii tolosho le Kenya ole lotii nkwapi neme olosho le Kenya. Aitoomonita tena rishata mairiamari nabo o nabo tiatua Neyiolo Live kipuo aimaki esiana oombaa etipat orkuak lolosho le maa. Nkilikuanitu ajo amaa duo oshi irmaasai kakwa kwapi emanya, kakwa counties emanya te Kenya o tiong'ata. Naing'oru obo loolang'eni lolosho le maa otaasa enjurrore neyiolou tenguton nkwapi nikimanya kira irmaasai. Nayieu nikipuo aikilikuanishore metoliki yiok paa ore enitii iyie itonita tenelo ake nikinepu enteipa ashu enkewarie itii nena kauntini naa indim ake atejo kore olosho lang' amu itii naa nena kwapi pee mikinyamalu ake. Kiasita kuna tenkaraki ena ishoi nikira o ishoritin naapwonu pee king'uraki ele osho likira enkoitoi pee mikipong'ori toombaa naanae nikiyiolou kira olosho le maa. Ore toonkarn ainei kaaji Daniel Ole Sito riamarie naa yiok ompaka enkiting'oto. Karibu sana. Ashe oleng. Kayieu naitoomon Neyiolo Live oororie olosho lormaasai amu ore ene naa oleng'oti likinosie ilomon lang'. Nekiliki kuna ishoritin okulie naapwonu amu mejuto kuna nikijo. Naitoomonita airoroki olosho lormaasai toliki nkarn ajo ira ng'ae, aas taaduo introduction ashu ilimu keon enapa ormaasai sidai. Kesipa taa. Karibu sana. Asi kajo taa ashe oleng Neyiolo Live naa kayieu nai ena rishata airoroki irmaasai pookin otii lubot pookin enkop amu kayiolo ajo ore Neyiolo Live naa ketii enkop orkila orok netii tidialo. Nairoroko ntae pookin lotii Africa olotii tidialo ajo entasupa. Ore eniare nanu eji Daniel Ole Kipilosh. Ore enkarna ai enchoriong naa keji Nkoitoi amu kegira naaji aikilikuanu likae tung'ani ajo ira oshi oleng'ae, ira doi oshi Ole Kipilosh enaa ole Nkoitoi. Ore enkarna ai naa kaji Nkoitoi naa ina arna apa etama ntasati enchoriong. Ore eniare naa ore torporror enaa tolosho kwanza naa kara olorpurko, apukunye olosho lorpurko tenakop e Narok. Nara torporror ololaji lormirishi lemurat etatene naa kara orpayian of course oota ormarei. Naitoki apukunye orgilata tiatua irpurko oji oloolaisir naa ina duo empukunoto ai amu ore naa eyiolounoto naa nejia ikununo. Kake ore etiu nejia naa kara olaiguanani. Kara olaiguanani lolosho. Ore olaiguanani lolosho neme ole Sirit neme olorporror, olaiguanani otupukuoki specifically tenkaraki mbaa ombarakinot olosho telulung'ata. Naitoki ara Secretary General lormaasai tombaa orkuak te Africa Mashariki enaa te East Africa tolosho lorkila orok otii irmaasai. Neeku Neyiolo Live nanu ilo. Ashe oleng. Intobirua pii naa introduction ina naitodolu ajo kenare neyiolouni olosho loing'ua oltung'ani, neyiolouni olajoti, neyiolouni orgilata opukunye pee kintololong'u naa oltonie lang' lormaasai. Kesipa oleng. Pongezi amu intobirua oleng enyorriki naadii ajo empolos orkuak dii itii. Ninye pii. Kijo yiok siku hizi orkuak duo sanisana. Sanisana. Ore toomambilini naatulusoyie, keji oshi mambilini? Indim duo toonkolong'i naatulusoitie. Det neshomo iltasati kituak enkaji ashu manyisho oshi orais. Manyisho oloitore enkop aa State House te Nairobi. Nadol peigeri ajo eetuo iltankilen ashu iltasati Council of Elders lormaasai tiatua nkauntini 10. Nikinkilikuanisho taadii amu aiposta nejo iltung'anak eji 10. Kakwa kauntini dii kuna? Najo duo ntoo maing'oru piilotu aitawang'aki yiok niliki yiok ajo amaa doi kuna oshi olosho lormaasai likira kaji emanya te Kenya o tiong'ata. Ntobiraki siyie yiok toliki ajo kakwa kwapi oshi emanya irmaasai tolosho le Kenya o tiong'ata. Ashe taa oleng Neyiolo Live. Ore entoki edukuya naa esidai nikiyiolou ajo ore irkikauni lenkop nikitii orkila orok naa irmaasai. Ore piidol nkwapi kumok oleng tiatua Kenya o tiong'ata Kenya naa nkarn ormaasai eeta. Naa ina nikintodol ajoki ore apa iltung'anak oiterutua apwonu enakop irkikauni ledukuya oetuo enakop metiiki naa irmaasai. Kake ore eyia nejia
ore apa tenkilepunoto endikir amu lomon akeyie kumok naa lelo ina peimakini ajo eleputua irmaasai tendikir ekerio niusha alotu aning eji no 17th century inakata naa ketaana kake ore enaa akeyie enaa enikidamu yiok amu ore nanu peyie aishori ena nafasi peyie aaku olaiguanani le East Africa enaa paaku secretary loolaiguanak neyiolo life naawa nanu jukumu aas assignment are atayiolo enetii irmaasai tenkop ayiolou ake ninye eton naa ekiyiolou enaake kake ore ake ninye so far aitinyikayie atayiolo enkop namanya irwueitin neemanya irmaasai atayiolo sii lelo oshon lormaasai oomanya nena kwapi metaa ore ena nikinkilikuana naa kayieu naajoki ore ake ninye by 95% naa kayiolo one kiata tanakata irmaasai enaa olosho oiro kimaasai toonkwapi pookin orkila orok iltung'anak enaa nkajijik 30 nkajijik nairo kimaasai 30 nkajijik 30 ore kuna ajijik eton aliki neemanya nekiata ore pilotu enkare Narok nekiata loshon oopishana tenarok amu kiata te Transmara loshon okuni olosho lormaitaniko lorwuasin Nkishu Osiria nikiata tenashoto enarok olosho lorpurko nikiata olosho lorkiek Onyoki nikiata Ildamat nikiata Loitai ore tekuna olong'i nikintoki aata olosho loltorrobo eroro olosho loltorrobo katitin are ekeetai iloiro kimaasai naa nkang'itie ang' eeta nepon inkishu yiok nemishir neetai kulikae otii entim neeku ekijito doi ore sininche iltorrobo naa olosho lang' amu keetai naa lormaasai neeku era lelo oshon isiet otii Narok ore iloshon otii Laikipia nera 5 lormaasai oiro kimaasai kayieu naliki ajo ore Laikipia county nemeeta tenakata ninche olosho oitashe tende oji Laikipia keeta nkajijik lekunot apa Olaikipiak naidapasha tenepuo aitayu nkajijik enye oopeny laijo olosho laijo Ildikirri olosho looldikirri olosho oji Irmomonyot olosho oji Lewuaso olosho oji Irmookodo ore lelo tung'anak amu emanya ninche meeta enememanya tiatua Laikipia amu keeta ewueji sapuk nemanya era lelo oshon 5 te Laikipia nikiata itu kiorr too Sambur olosho ake oji Samburu kake ore tiatua Samburu naa keoro sininche tiatua kake eton oshi egira ake aajo olosho loo Samburu kake ore piijing' atua naa itum irkutiti oshon tiatua hoo naijo ore entoki naitasapuk ninche naa irgilat nikintoki aata olosho lang' otii Marsabit ore ele osho otii Marsabit naa keji Arriar kejo iltung'anak Irrendile kake ore Irrendile ate nemiro kimaasai Irrendile duo keoro Irrendile keetai mara mbili ekeetai Irrendile lemetoni lenkutuk Irrendile iro neetai Irrendile oiro kimaasai naa ninche lelo oomanya Laisamis iltung'anak lelo ooji Arriar keji Arriar naa olosho lormaasai loji Arriar olosho loji Arriar ore pintoki alo Loyiankalani Turkana nikiata olosho lormaasai oji Irmoolo ore lelo tung'anak oji Irmoolo naa kimaasai iro naijo empukunoto oosambur ore kulo tung'anak keramati nkishu kake kenya sinkirr ketii ninche enkalo enaiposha aitayu sinkirr enaa their economic activity naas enaa ketii inewueji likae oshoi lotii enkop naji Turkana naa keji Irmoolo ore piipuku tinewueji nilotu naa of course ekiyiolo pookin Iltiamus netii naa ninche Mbaringo keeta sininche nkajijik enye tiatua keororo neeta ake system naijo enikiata amu ore entoki naisho olosho mitasho openy naa teneeta system erikore etamaduni oolaiguanak ore ake paa keeta set oolaiguanak orkerreti mbarakinot orkuak lenye neeku olosho ama toltiamus keetai iloshon tiatua Iltiamus ashu olosho obo amu keji naa Iltiamus neeku ore duake sininche peetumoki ataramatisho amu keeta sininche irgilat neya nepaasha kidogo yiok kake ninche irmaasai naa amu kiro maa ore peekipuku te Baringo nikipuku te Laikipia nikipuku tine nikiata naa Sambur lang' otii Isiolo naa ore lelo tung'anak indung'ot oltung'anak otii Ethiopia otii Laikipia olotii Samburu naa kemanya naa lelo tung'anak ewueji neji Irparua te Isiolo naa irmaasai lang' lelo otii Irparua naa kimaasai iro lelo tung'anak ore taa ladia oji Arriar
naa Marsabit. Ore kulo kuna pukunot naashula amu kejo keya oshi ninyal irkulikae ajo iltorrobo kuldo nyoo kuldo. Ore ena shula ekulo tung'anak ootupukutuo te Ethiopia te Laikipia nepuku te Samburu neponu aatoni te Isiolo ninche lelo tung'anak oshi lining'ero oleng. Ketii olarrabal inewueji enaake neyiolo life maniki ore olapa likintoki aajing aloito ina kop amu aipoto peekipuo aitai system e peace tinewueji tenkaraki egira aamutakino lelo oji Arriar o Laikipia olelo tung'anak loo Samburu kake etii naa Isiolo county naji nyoo Isiolo amu kajo taa peyie kiponu nadi kauntini nijito ore pee kipuku tine of course nikiponu Kajiado. Ore Kajiado nikiata loshon oudo otii Kajiado amu eton kiata irpurko tiatua nikiata Laikipia iltung'anak ooji ildamat nikiata irkekonyokie tenkumoi nikiata ildala le kutuk nikiata irmatapato iltung'anak taa nikiata irkisongo. Ibung'ita ore lelo tung'anak nera ninche oudo tiatua Kajiado. Keeta oshi olosho oji irkaputi. Keeta olosho oji irkaputi. Ninche ketii pii. Keeta olosho oji irkaputi. Neeku era kulo osho le Kajiado oudo. Emibung'ita teniata naaji hesabu piijo kulo isiet etii iltorrobo niosh kuldo miet niosh Sambur neeku ile niosh kuldo looltiamus neeku opishana niosh kuldo le Isiolo neeku isiet neme nejia niosh kuldo le Arriar neeku oudo nintoki apik kuldo oudo le Kajiado keeku lelo oshon aja. Ore keeku lelo oshon eetai naa 18 tipika loolturkana kuldo nai loji Ilmolo 19 era lelo oshon aja 19. Ore taa tenkaraki kintoki aata irmaasai lang otii Kwale. Ore kulo maasai otii Kwale naa endung'oti ormaasai le Kajiado. Ninche lelo oshomoita amu kiboda nepuo dii ore te Kwale naa kaning eji keeta MCA otegelutua openy toonkurai tiatua Kwale County. Elected MCA loormaasai laa kewoshi nkurai 10,000 9,000 neeku etii irmaasai lang otii Kwale netii irmaasai lang otii Taita Taveta. Ore ninche lelo ogira aiboda ore tidia shoto te Taita Taveta amu yiolo naa Tsavo ajo kelo mpaka Taita Taveta naa lelo maasai lang otii tidialo Tsavo. Neeku etii sininche irmaasai lang otii aji Taita Taveta. Nikintoki aata irmaasai lang otii Nakuru tene olchurrai emanya irmaasai olchurrai yiololo naa pookin ajo naa lolo otii Nyamachoma Kirgil tinewueji ata dii enewueji Enarasha naa Nakuru County irmaasai lelo kulikae lang otii aji Nakuru nikitoki atii Nakuru irmaasai naa irmaasai oomanya Nairobi kebaa etii lotii Embakasi emelelo loomanya Embakasi laa keeta nkishu neeta mparnati enye etii apa lolo lotejo pia emanya ine nkera enyenak onkishu keetai dii ore dinilo Karen nashomo ewueji neimanyata irmaasai ake oomanya naa ketii ake nkang'itie oloong'ania netii nkishu netii pooki toki amanya irmaasai enkae county naji Nairobi neme nejia neeku tininken in total amu nejia naa ikununo neme 10 counties etii irmaasai te Kajiado te Narok te Kenya Keid era 11 nkauntini 11 etii kulo maasai. Neeku tenetejo orais aipoto Council of Elders loonkauntini 10 naa ketii kaunti nabo nemetii mera 11. That is Kenya. Neyiolo life ore pee kimpun te Kenya nikintoki aapuo enkop naji Tanzania. Ore te Tanzania nera nkajijik ormaasai natii 9. Eetai nkaji 9 ormaasai natii Tanzania. Eetai irkisongo amu esidai teniyiolou eetai iltung'anak ooji Sikirari eetai iltung'anak ooji Sirinket eetai iltung'anak ooji Salei eetai iltung'anak ooji Irparakuyo eetai Iloitai eetai Irpurko eetai Ilaitayok. Loshon oudo. Ore apa alon tewueji neji Enkaruka te Tanzania tentonota oldonyio Lenkai amu iyiolo oldonyio Lenkai neetai olikae osho tinewueji eji lekunot apa oolaikipiak ooshomoita nepuo aatoni teine nepuo aitayu ake olosho obo tiatua irkisongo oji Irmulai. Nepuo aitayu olosho oji Irmulai. Etanya ninche aaku Kisongo neeny aaku Salei neeny aaku amu ore apa ninche naa lekunot oolaikipiak nepuo aitayu olosho lenye oji Irmulai. Neeku olosho oudo. Etii ninye ewueji neji Enkaruka te Tanzania. Nemibung'ita kake irmaasai nemibung'ita ore tiatua neeku inewueji lelo oshon otii nemanya te Tanzania wilaya entoki naji districts 17 17 districts sub counties ntokitin naaduo kindim naaji atejo enaa wilaya
etiu anaa sub counties ashu emurua bunge. Ore lelo tung'anak amu ikumok era 17 etii mkoa wa Arusha, etii naa Arusha amu etii taa 17 districts netii 10 provinces. 10 provinces. Mkoa. Etiu anaa counties. Etiu anaa counties. Metii nya counties amu mana province. Metiu anaa Rift Valley. Ejino ore entoki nemeimakini tina kop naa ikumok irmaasai oleng amu ore tenkumoyi ooloshon naa namba 2 te Tanzania. Te Tanzania. Etiu duo sai enaa ena kumoyi orkokoyo kolumbwa te Kenya. Noto taa. Ore enchoto nashomo orais naimu. Ore ake enchoto natejo naa sapuk enkop enye oleng. Amu kedumunye kulo tung'anak toloitai tenewueji nikimbodare omeshomoita mpaka nepuo Morogoro. Ore Morogoro naa Mbeya, ewueji netii irparakuyo. Naa lelo tung'anak otii boda ang' o Malawi o Mozambique. Nemeibung'ita. Ore tiatua Tanzania amu nejia naa ikununo atolikio iwuejitin pookin neemanya, nikintoki aata irmaasai lang' lorparakuyo, endung'oti orparakuyo lotii Malawi. Oomanya Malawi. Oomanya nees imbaa pookin nitudung'o apa orpolosie enaa peetudung'o yiok tenewueji o Tanzania. Etii Malawi irmaasai lang'. Netii Mozambique. Amu ore taa inakata kindipa aishu iwuejitin neemanya te Tanzania o te Kenya. Naitoki naa ajoki ore tookulie Malawi emanya Malawi o Mozambique. Nemanya Mozambique. Nemimbung'ita. Ore irmaasai lang' netii loitoki amanya ewueji neji kishomoita aatum endung'oti ormaasai otii Uganda. Ketii irmaasai omanya Uganda. Etii irmaasai otii Eastern Uganda etii districts are. Uganda. Te Uganda. Etii ewueji neji eetai district naji Moroto districts. Neetai enkai naji Nakipiripiri. Those are 2 districts naamanya irmaasai. The eastern side of Uganda. Naa irmaasai. Nabo Uasin Gishu. Naa kiro ena kutuk ang'. Atejo nabo Uasin Gishu. Kiro ena kutuk ang'. Naa kumok, they are over 20,000. Yes. Between 20 and 30,000 in population. Irmaasai otii Uganda. Haya, ore taata tinewueji neetai kulie communities anaa kulie kwapi natii iltung'anak laijo irmaasai, nikigira aing'oru eninko peekipuo aajurr peekiyiolou tenii irmaasai teniimen ninche. Eetai irmaasai iltung'anak oonyaanyuk irmaasai otii Omo River te Ethiopia ooji Darsanites. Te Ethiopia. Te Ethiopia etii along Omo River. Eton itu kiyiolou tenaa irmaasai kake kenyaanyukie irmaasai kwa asilimia kubwa. Eetai iltung'anak otii Southern Sudan ooji the Bari of Sudan. Ore Bari of Sudan nenyaanyuk similarities 90% ormaasai. Kake elio enaa emiro enkutuk ormaasai kake kees practice pookin naasita irmaasai eton oshiake eyieu enjurrore. Ejito sii ore iltung'anak otii Rwanda, loshi tung'anak lining apa eji ooji the Tutsi, okulo kulikae apa ooji keji kulo taadii Hutus. Kulo lotii taata Congo Rwanda. Ketii entalipa nabo naa cousins lang'. Ore mbaa kumok oleng' orkuak naa we share almost all the similarities. Neeku neyiolo life ore in general kiata kulie oshon leton kiyiolou. Ore iwuejitin neemanya irmaasai naidipa atoliki naa nejia ikununo. Era taata olosho lormaasai nikindipa atayiolo neemanya 30. Netii countries naabaya 5 te East Africa, netii counties 11 te Kenya, netii wilaya 17 te Tanzania, netii wilaya 2 te Uganda, nikigira ayiolou ajo kabaa space natii te Malawi o te Mozambique. Neeku nena kwapi emanya irmaasai. Nena kwapi emanya irmaasai. Wow. Kana na swali naikilikuan. Ama approximation enkumoyi ormaasai te o te Tanzania ekiraja. Ore laoshok lenkukuo nejo te Tanzania toolomon lemeyieu sirkali nening' ekegiroo irmaasai otii Tanzania aosh kura milioni 3. More than 3 million. Kegiroo. Kegiroo. Eda milioni 3. Ndejo nabo nemeyai sensa olosho. Neeku miyiolou akata ajo kabaa ilo osho amu ikeni. Ore peekinepu nigira aiken naa atia. Neeku ore ilomon likijito ake yiok naa approximation naishorita yiok ilang'eni le nena kwapi. Kake ore piidol te Kenya tenakata naa kadolta nanu enaa we are above 2 million. Kieda milioni 2. Kieda milioni 2. Amu ore iltung'anak oowosh kura tenakata naa 1. Neeku ekijito ake another 1 point. Kejito dile dama 1.4. Amu kegira aitoris iyiok oloikamba. Facts naaji kirorok juzi okulo kituak otii orgavanai lena county nejo tenikitum naa resources naa kidim aisupport ena office natii peyie alo nena kwapi muj natii irmaasai te Kenya ayau real data. Neeku ore enakata approximation ake tenakata. Kake ore approximation I am telling you they are above 2 million. Eda 2 million. Eda 2 million. Ama eton itu kipuo eneedo oleng.
kaji oshi ikununo orkerreti oltonie lerikore orkuak tolosho lormaasai? Ore neyiolo life orkerreti lerikore ormaasai naa tenkoitoi orkuak amu yiolo ajo keetae naa kulie oitoi nagira arikie irmaasai amu kiata lorikan le siasa nikiata le kanisa nerikore sininye ina amu ekindim atejo ore tenakata tenkop olosho lormaasai naa ng'apeta uni narikito olosho. Ng'apeta uni erikore. Eng'ape kanisa narikito irbishops naa eng'ape sapuk oleng. Eng'ape esiasa narikito irgavanani orbungei. Eng'ape olaiguanak lorkuak orikito lekipii olosho orkulikae nkasisin. Naa ore naaji enaidim aimaki naa enoonkasisin. Naa nji aikununo, ore esiai oonkasisin amu iyiolo naa meeta olosho kwanza lemeeta mbarakinot olaiguanak lenyenak lorporori. Meetae. Meetae olosho oitashe lemeeta system olaiguanak lenyenak. Ore oshi ilaiguanak layiolo nanu sapukin torporor pookin tolosho tekila olosho naa okuni. Olaiguanani oji Olomishira Kupes, olaiguanani oji Oloborua Enkeene, olaiguanani oji Olotuno. Ore lelo tung'anak pokira okuni naa ninche duo oshi loporor. Ninche iltung'anak sapukin tilo nyoo. Kake kitokini aputoki nkopir. Ore taata nkopir naa ninye idimi atejo ilaiguanak losirito opurrokini. Neeku keng'as aaku keetae system enaa olosho. Naa ore kulo peeponu kulo aiguanak pookin lorporori pookin neponu atoni tenebo nitayu erikore orkuak ilo osho. Tooloshon pokira tomon lagira aimaki. Neeku ekiata ina level 1 naji ene organization naata structure olaiguanak lorkuak. Ore tenkaraki mbaa naetuo aaku kumok tenkop nikiponu aitayu enkoitoi nikibaikinore pookin nikitumoki airorie pookin enaa laiguanak enaa nkasisin ooloshon pookin. Amu meeta naa olosho lemeeta oltopeny. Ore ng'ole paaponu nanu aput toosikinani naitoki aputoki nafasi naitutum kulo aiguanak looloshon pookin meetu atoni round table tenebo aitayu erikore enye naji enoolaiguanak loonkasisin naa loonkasharusi. Neeku ore naa peekipuku toolelo aiguanak lesirit nikiponu aitoki aibung'a nikintayu ilaiguanak oorik olosho. Ore kulo aiguanak oorik olosho ore taata tena system nikiata naa ore county enkare Narok amu ninye naaji idim aiterunye neekipuku toolaiguanak lolosho nikijing ilaiguanak likiyautua tenebo aapik county. Neeku ekiata erikore enaa olosho enaa irpurko nikintoki aitayu iltung'anak moobo nikiponu aitayu erikore e county natii iloshon pookin waakilishi wawili. Ore tenakata yiok kitii Narok tene nekiata lelo tung'anak 16 laa ninche oitayu leadership olaiguanak e county. That is level 2 structure. Nikitupukuo naa tolosho obo ishomo county nikiponu county netaa piponu pookin airepresent olosho linyi. Ore level 2 kinyakita adumu kulo aiguanak le county loonkauntini pookin moja Kenya kwa mfano naa nejia sii kitaasa tidialo loowilayani pookin te Tanzania. Nikiyau pookin tenebo neponu aitayu erikore naji national. Neeku ekiata tanakata yiok kira le Kenya nikiata te Tanzania irikoritin naja naji ine taifa ne national. Neeku ore tenakata nanu naa kaata orbarasa sapuk orikito oltasat lormatapato oji Ole Minchil ninye chairman le national oitutum ilaiguanak pookin le Kenya looloshon pookin te national level. Nikiata inewueji ilaiguanak orbarasa loolaiguanak 21 le national te Kenya mzima. Itushulua taata loshon nitoki aitushulu counties. Amu nkilikuana naduo structures. Naa tine oitoi oshi kibaikino. Ore pee kibaiki ena level e national naitoki taata nanu aitayu where I chair. Ore naa taata enewueji amu eton aa nanu naake tenakata otii naa laiguanak 10 kintayu le Kenya nikintayu ilaiguanak lerikore e taifa e Tanzania nikiponu aitayu orbarasa oji Ole East Africa Council of Cultural Leaders. East Africa. Kwapi oloosaen lorkila orok. Neeku eneetai imbaa naagira olosho le Kenya aimaa negira olosho le Tanzania aimaa nikiponu ayau emisa nabo. Ore ena misa nabo naa ninye naa ina East Africa. Ore kibayie ng'ole entumo last week nikitoosho East Africa Council of Cultural Leaders te Kajiado. Nkailong kitoosho. Nikibayie apa telde ari te Tanzania. Naa ore inewueji naa keeta sinye ilarikok lenyenak neeta structure enye naa ore taata mbaa sapukin naagira aitanyamal olosho neini. Ore pee kindip ine nikiata taata supreme level. Ore taata entoki naji supreme level naa
kuna countries pookin teneponu tenebo laiguanak lenye loompukunot pookin naduo nikitipika structures nikipuo aitayu entoki naji General Assembly naa ninye oshi ninkulikae tung'anak ejo orkioma lormaasai. Orkioma lormaasai. Ore orkioma lormaasai naa ninye apa eetai kitambo. Ore apa teneeta entoki nayieuni neimieki nipoto loshon pookin laiguanak lenye waakilishi pookin. Ore inewueji naa kitokini aipot nai kulie ang'eni nkopir olosho iltung'anak ang'eni. Neyauni naaji ore enakata enatumo orkioma natii laiguanak kituak amu keji laiguanak kituak. Laiguanak kituak lolosho. Kepuku kila olosho netii olaiguanani obo kitok. Ore peyie epuoi atoni tinewueji nepuoi naa amu ore oshi ewueji netii naa Munduli. Munduli. Ninye oshi eoshieki orkioma amu naalo netii. Mee Ndonyo Ormoruak amu ore Ndonyo Ormoruak netiu ninye enaa Meka. Ninye epuoi aayayie enkarn, nepuoi aapik imbarakinot orkuak, kake ore major resolutions naaji naas mokure etii entoki naji irpurko nementoki naji loitayu keji kauli ya maa. Olosho le maa. Nepuoi Munduli entumo ooloshon le maa oing'ua seuseu laiguanak lenye nepuo aitayu final resolution tewueji neji Munduli. Ore taata mpango nikiata ore musho ele ari God willing nekiata kwa mara ya kwanza entumo general naji enorkioma te Munduli. Ore inakata naa teneeta entoki naitanyamala olosho nepuku toonkwapi pookin nepuoi aipronounce aajo kitejo ore tenaa kendung'eto orkuak kitejo matamayianeta amu idipe. Nepuoi aajo kitung'aitie ele kuak maibung'a ele. Nepuoi aajo kitejo kauli kira olosho lormaasai miking'uiki ena. Mbung'ita. Neeku nejia etiu kununo structure. Kiteru from county to national to East Africa to final supreme naji orkioma. Kayieu niking'as aitabaiki ine. Maitabaiki. Peekias pole pole. Kake ore duo shomo kayieu naisho erishata nchoo olosho lormaasai orkilikuai oing'ua Secretary General lorkuak tolosho lorkila orok ashu East Africa. Netii naaji enkop nabo netoki iimaki naji diaspora. Keetai dii irmaasai otii diaspora. Kake kesipa. Neeku ore tenikeni nkwapi eetai sininche diaspora kadol oshiake ewosh entumo tenewueji doi neji America ashu toonkwapi naapaasha. Kesipa. Ore olosho lormaasai orkilikuai lino ingira aitukuj tenaboisho toombaa enkisuma okuna baa orkuak kingira aidip. Neyiolo life ashe oleng tenkaraki ena rishata ore entoki edukuya nayieu najoki olosho lormaasai naa akayieu najoki olosho lormaasai mikinchu metii orkuak lang. Ore kenya orkekun oororo orkuak naa enkishui enkitorore. Amu meeta olosho oitashe tende lemeeta enkarna. Nemeeta olosho oitashe tende lemeeta mbarakinot orkuak lenye. Amu orkuak onapita enkanyit, orkuak onapita naboisho, orkuak onapita engolon olosho, orkuak onapita ata enkulupuoni ang', ata enkisuma, ata enyuata, ata irkoritin ang'. Ore ake peeku mikiata orkuak nelo. Naa tenikimbung' orkuak lang' aitobiraki netum kanisa orkuak sidai. Amu ore iltung'anak lemeeta orkuak lenye tenepuo kanisa nepuo aang'amu orkuak torrok nelaikino oladuo pasai ataramata. Ore ake peekitum orkuak sidai, ore ilarikok le siasa likintayu netum iltung'anak sidain oorik oota enkanyit oota mbarakinot erikore. Neeku ayieu najoki olosho lormaasai kasai ntae amatushukunoto orkuak. Naa amatushukunoto orkuak amu iminaa dii orkuak. Ore tenakata kitoni tene, ore nkera naagirai aamurat saa hii nemeyiolo orpoto lenye. Naata statement nabo nayieu naimake neyiolo life tenkaraki ena siai orkuak. Ore tekunda olong'i ng'ole peepuku enapa siai e Nairobi olapa kijanani nepuku apa enkarna naji Gen Z. Ore ena arna naji Gen Z naa kayieu najoki olosho lai menare iyiok. Mee enkarna orkuak lang' ina. Amu ore apa peyie epuku ena arna netupukuo tenkarruisho, netupukuo tolarrabal, netupukuo nkera naatupukutuo aagilunore erikore natii nkishu, neeku esiai enkarruisho apa naitayio iyiok peetayioloki entoki naji Gen Z. Tenikimayianaki nkera ang' ina nemikiyiolo entaisere tenaa keeku kitamayianakita nkera ang' enkoitoi enkarruisho. Ore dii nkera naamuratitae ormirisho naa ore ng'ole amu ninche lelo lotii lelo arrabali emaitudupai enkarna orporror loonkera ang' naaji irmirisho. Ore tenakata loogirai aamurat naa keji irkiramat. Kainyoo dii peemikimpot inkera ang' aajo irkiramat? Eji ore peemurat enkerai amu eetai naa oshi taata likae kuak neyiolo life otijing'ua letaa keji kitupukuni enkerai etumurataki orkuak linyi liaji ilo. Tiaji itupukuni nkera tiaji. Oltung'ani apa enkitupukunoto enkerai naa tenebarni
neji itupukoki tiaji. Ore taata netaa ore peara nanu emasho atumurata layioni najoki neyiu nkajijik amu kenuk tentim, ore kenya enkolong narik nkang'itie itu aikata edol inkituak nitu edol likae tung'ani, neji itupukoki naa enkerai naa tentim itupukoki. Tiaji oshi kintupuku iyiok. Enyita maing'oru enkarna entaleng'oi nikinyia aakusore nikimurat inkera ang' nenyita matushukoki inkera orkuak nikintamok. Amu ekiyiolo ajo etorishie yiok sirkali nerishie kulie kitanapat enkop onkibelekenyat esiai emuratare entito. That's okay. Yes. Nimikiata shida. Yes. Kanyioo naitanyamala yiok pemikintobiraki inkera yiok intaleng' enye? Why? Ama dei kiba de sirkali tenikinyototo aitobir osirua sapuk lemasho ang' onkera ang' nikiponu naaji enkolong nabo ore naaji kiata ena masho nikintamayian inkera orpiro lenye nikintayiolo ajo elorpiron, nikintayiolo enkerai ajo elorporro linyi, nikintayiolo enkerai ajo elorpiro lino, nikijoki enkerai elorgilata linyi, nikijoki enkerai elolosho linyi. Amu etaa taata ore eponunui naa kairorie iltung'anak le kanisa naa keponunui ake nejing'i mahubiri nidipi pooki toki ning'uari enkerai eton openy meyiolo ninye ajo kolialo porro, nemeyiolo ajo kolialo gilata, nemeyiolo ajo kolialo osho. Enaduo kerai naa kepudakini enkisuma ajo mokure eeta entoki naning'u. Enyita matushukunoto orkuak. Ore olomoni liare laidim aitanapa olosho lormaasai, lomaasai enyita matushukunye amu kira nabo. Amaa tanakata larrabali otii enkop amu neyiolo life kumok larrabali likiata liking'ala ormang'ati orita yiok. Kake iyiolo doi ajo isapuk olarrabal likiata tiatua enkaji ormaasai kinosa monyit mutekenyua, mara toki nimira, nepuku enkironya tiatua enkaji nabo, nepuku enkironya tiatua olosho obo. Eji neyiolo life keetai olosho tanakata oiro kimaasai lemelaa nkirro orpurko amu irmang'ati ake. Neetai olemelaa nkirro naaji matejo oldamat. Eji neeku kitigirate terishata naado mikiro mbaa ang' nigira yiok aitaasa maate neeku olawoi ake kitii aishirra ajo ironyita yiok ilosho. Nironyita yiok king'a wanu. Enyita emanyakiti ajo emaa dii ironyita yiok loreren, nironyita yiok sirkali natii enkop. Kebaa dii enkironya nagira ninche irmaasai aironya tiatua ate. Itayioki apa nkajijik nating'in, nitayuni iltung'anak lemeidim ninche naaji ataas fulani mitambuai naa lolo yiok laa keeta naar olayioni lendaa aji tende mfano najokini olowuaru ake taata milak nkirro. Nikigirakino wanu. Enyita olosho lai amu kira oshi emudong nabo natejo ole dukuya irara emudong nabo nang'iding'id nemedung'o. Enyita matonyorrata, enyita amaitaa olikae mintoki nikipal orwuasa lerikore. Ashe. Ashe taa. Ashe amu ira naadii olaiguanani laa mikintosha endama. Ekesipa. Ore peekiyieu nikincho yie iroro lomon lolosho nenare nikimprepare date 1 January mpaka 31 December. I agree. Ashe oleng Ole Kipiloch tenkaraki lomon linono leng'eno olenkarriyiano linchoo yiok tenkaraki olosho lormaasai. Kaata announcement. Kayieu naitangasaki olosho lormaasai ajo kiata apa enkolong orkuak nikitipika enkop e Tanzania Arusha. Naa enaata ng'ole etaasa entariki 18 mpaka 21 lele apa. Kayieu naitangasaki iltung'anak apa pookin ootoning'o ajo keetai ina matangazo, ajo keetai ina masho, ajo ipostpone orais lina kop ajo mokure etumoyu, neeku etigilaki ina masho entaanyu ntarikini nikiliki ntae amu etushuke mokure ntarikini 18 mpaka 21. Neeku ore iltung'anak apa oogira aanapa peepuo Tanzania Arusha kaomon ntae ajo enoto ele kilikuai amu etigilaki ina tumo. Neeku kitejo ashe oleng olosho le maa matonyok aibung' ele kuak lang'. Ore enaisho nikira mikiminie enkisuma aitung'ua olosho linyi. Ata tenitum degrees naatai tenkop mbung'a olosho lino niaku ormaasani te pooki wueji nilo amu etang'uarra yiok iloshon te pooki kop. Kaji nanu Daniel Ole Sito, Neyiolo Life. Ashe oleng.